sholat sih. Arang ombak. Gak ombak. Aku magetane kok kene bukan bocor. Udal nih paketan, esu kene bocor. Nonton sok aduh. Magetan Ponorogo berapa jam? Iya, Gus. Magetan Ponorogo berapa jam? Paketan Ponorogo Kartong aja. Aku ora mau mati. Mau sampai sini ya, Mas. Aku elo-elo antok aku ngono. Ampun tak mau ya, Gus. Anu, kayak ya biyen anu mau cepet lho. Sampai hubung barang. Nganan ya? Ah, nganan. Ambil nganan. Iki menjitis ya? Jetis. Erone Ponorogo Kota ya? Anu Pacitan. Apa cita ya? Ah. Ayo kene kita makam halo. Sari. Iki. Tegal Sari iki. Udah. Ah, yo kene iki, tar kene iki. Loh, lampu merah. Sing rono lho Pacitan, Gus. Sing kono. Kono. Kota. Kono kota ya. Pacitan kono. Eh? Kono Pacitan. Sing kono kota. Ah, kotane yo kira ono yang kota. Kalar.